nummi han siger qaluffiani yuullum sernaartitini samimaani nayuuttusi sineriassuatsinneraliuk sernaartusi tiiviikku tisiginnaartut nuummilu ilagiisinnersaasinnarlugit tikilluaqungarpassi neriuppunga tusernaartitsineq tamatsinnut nuannarsimik ingarlakkumaaripput ana saninniippoq rikkinatorp halmaan ilagisinnisaan aam ilaortaq sernaartitsinerma aallarniisoraavut appitta takkua atorpaat qiyanaq annaasiserput kigulliuppaallu ilin tussiarpuut maannakkullu sernaassavuut nuumi agutiqinarsoqatigiit Christian Ignatiusin siulersuusoralugu marlun atuissapput siullaq atussavaat tipaatsungaaratsimaanna tulliullugu atussavaat ikipput juullilersuk naneruu tai ihan imaluunsinnimit talliaanaqarsimasoq. På vegne af Nuuk menighedsråd byder alle tilstedeværende i Hans Egekirken, radiolytterne, tv-seerne langs kysten hjertelig velkommen til vores julekoncert. Jeg håber, vi alle sammen får en dejlig oplevelse. Ved min side står Anton Falksen, som er formand for Nuuk menighedsråd. Julekoncerten blev indledt af sangkoret Appitta, der under ledelse af Dubbe Sandgren sang Qiyanaq annaasiserput, skrevet af Peter Olsen. Og vi skal nu høre mandskoret, der synger Tibatungarittimana under ledelse af Christian Ignatiusen. Melodien er skrevet af Harald Baslev, mens det grønlandske tekstforfatter er ukendt.
Nuummianguterna soqatigit aqutisuallu Christian Ignatiusin qutsavigaagut tulliulluillu tuhassavagut nuummi illuarpiup nipilersoqatigiivi Joon Synerby aqutisualu appikkaat kiusipi kortiani perinnia Kaurmiu bin. Vi siger tak til mandskurt under ledelse af Christian Ignatiusen. Nu skal vi byde velkommen til Nuuk Byorkester under ledelse af Jørgen Sønderby, og det spiller Kiusep Kiudianes Karo Miobin.
Nummi isorhuu nivilassortartua quyorvut. Joon Sønderby aqutisualuuni pilassartut. Tullinguupput nummi nivilassarnam iliniarfiup agiartartui. Erinersuqatigivilu. Adussаллуут иулисиутикатиликкат илаасиут филлааннимиусумит пеа аама пааверуссигимит калаассунгортитақ пеаруссин aquttisуалуу. Det var Nuuk Byorkester under ledelse af Jørgen Sønderby. Det næste, vi skal høre, er Nuuk Musikskolens violinelever og kor, der under ledelse af Per Russing synger et julepotpourri, blandt andet en finsk folkesang, som er oversat til grønlandsk af Per og Bæve Russing. Tusannaaraappagut nuummi nipilassarnam iliniarfiup agiartartui. Erinarsortartuilu iullisiutinik katiitikkanik atuisut. Maannakkut iliniarfissuup erinarsoqatigivi tigilluaqquagut. Taakkulu tikkin Jakobsinnimit siulersorneqartik appissavaat William F. Servinip erinniaa Johan Immanuelsinis taassia qaamaaringaa isoq ulloriaq. Malitsiinnarlu aama atussavaat iliniarfissu erinarsoqatigivisa
En rosi så jeg skyde. Akutisori Savatlu, Binti Kolding Jørgensen. Vi har hørt musikskolens violinelever og kor med en julepotpourri. Og nu byder vi velkommen til seminariekoret, der under ledelse af Tekken Jacobsen skal synge Ramaringakis og Ulloriak, der er skrevet af Johan Emanuelsen til en melodi af William F. Sherwin. Sinappu
Ilniarfissu erinasuatigiin quyavuut. Taun massakkut nuummi erinasuatigiin ipi. Tuharnaassavaut. Pearussing siularsuusoralu appissammassuk annaassoq nersuutissaq. Aamma malitsiinnarlu tutlia appissavaat annaassoq sussap annaassiussaq ullumi. Erinniartuuq Bartholomeus Cassius. Efter seminarkurt skal vi høre sangkurt Nibi, der under ledelse af Per Russing synger Annasisok Narsutissa. Melodien er skrevet af Hans Bach, mens forfatteren er ukendt. Og næste sang, Nibi skal synge, er Annasisussak Ullumi, skrevet af Jonathan Petersen til melodi af Bartholomeus Cassius. Amen.
Maannakkullu ilinniarnartuungorniat iqinarsoqatigivi ion suunerbiimit siuersornerartut tuornaissavaut alussavaallu White Christmas. Og nu skal vi høre GU Kort, der under ledelse af Jørgen Sønderby synger White Christmas. And palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. Ilinniarnartuungorniat iqinarsoqatigivi utsavigaut tulliuppullu iqinarsoqatigit qissiat marlunnak atuissapput siulleq alussavaat iullimaanna orniligarput eqinniarineqartoq taallaarineqarlunilu Nils Olsen nimit aquttusorivaallu Marius Silasen tulliullua pissavaat tipaatsungaalerit Hanski nailimit eqinniarineqartoq taassiortuali ilisimanaqangilaq. Vi siger tak til GU Kort og går videre til Christiat under ledelse af Marius Elisesen, der sang Juli Mana Onne Kridigarput, melodi og tekst skrevet af Niels Olsen. Og næste sang, de skal synge, er Tibatungaderit af en ukendt forfatter til en melodi af Hans G. Nægel. Maninu nami inu su
Maninuna minä kami,
Qessiat utsavigaavut mannakkut yuullimut juarnaartiteqalaasut tamarmiut hutik atussavaat Jonathan Morsfiltip taassia annaasisoq tusartiguut tamatta erina svenskit erinaatigaat Jon Sønderbymet aqunneqartoq. Vi siger tak til Qessiat. Nu skal alle aktørerne under julekoncerten synge en svensk melodi under ledelse af Jørgen Sønderby, til hvilken Jonathan Morsfield har skrevet teksten Annaasisoq tusartiguut tamatta. Annaasisoq tusartiguut tamatta.
Tuharnaaraapparput Jonathan Morsviltip taallia annaassoq tuartiutamatta. Tuharnaartitteqataasuni taummiusuni atornerartoq. Maannakkut tuharnaartitineq nakkasernialissavarput. Nuumi ilagisinnersaasinnarluit. Tuharnaartitteqataasu tamaasa qutsavigaakka. Ilissilu hansigi waqalufian tuharnaartusi. Sineriassuatsinni aatiukkunaalaartut. TV-kut isiginnaartut. Tamassi juullisiorluarni sassinnik kissaappassi. Piharnititullu nakkasiullugu tamatta tussiassavarput. Rasmus Bertilsinnip tussiusiaa kuutarput qutsinnermiu. Vi har netop hørt alle deltagerne under julekoncerten, der sang Jonathan Morsvilts Annasisok Dusartiutamatta. Og vi skal nu til at afslutte dette års julekoncert. På vegne af menighedsrådet i Nuuk siger jeg tusind tak til alle deltagerne, og jeg ønsker alle deltagerne i Hans Egekirken, radiolytterne og tv-seerne en rigtig glædelig jul. Vi skal til sidst alle sammen synge Rasmus Bertelsens julehymne, Kota Rutsinnermiu.